Okay, perlok sa isin igno biar pihak pag video mentang laidan ni Shillong. But kani ada ke video lesi hadian kanu shu ngayo ban le ni ke video pakat day ban I giveaway no ada ni giveaway ke 1000 tingkah te ban ai lingba jongkar Lies Digital ji trilang bat ka HDFC Bank hang ni hapo bibi ni khandai lat hang ni tingen ya kiran ji katu kani ngin pek kanungut ki bayo ya kani ke correct answer kan chukli jingkli berat bah simple bah nang ta ngin pek manu berjob bangin ai kini gidan do atau teling spek kanungut ngilaban yo mau tas ni chal HDFC Bank and chalo ali se ali oh la lim lanyo Top abang ni apa? hai ta oh la lim lanyo Punya sedang no kekanjongi. Begini di mar mata ibu bun lah kini ke Jakarta. Kini di kita berfilam novel. Tapi yo kini ke give voucher film ni claim lang tayo po Lies Digital. So nice. Mahal saya hatok keteng dah ni. Lain benda tak film le lang dah film claim lah. Sejubab besar keteng. Ingin nilai murah-murah kan bro. Yo gift lang bro. Bro. Dek. Toh, kini di jadi syarat Jokowi ni jadi yang ni jelang jungi. Kini julong hangki hapo juai, kini keteng jong kini kita masa. Bisa ikut kesal iu kan? Step top biang lah. Tadi sapi kelihatan yes. Yes. Another one. Ini dia bisa. Mana? Ali sih. Mana? Dum dum deh. Submit करते हैं This one I'm not sure. Option different. How are you? Lovely. Okay. So has anyone explained to you about the offers and everything? Not yet. Okay. So right. I'll explain to you. Okay, and yes, congratulations to you. Tip top, la job ko masawod. Sangot kita. So nice. Thank you. These guys can help you with the voucher. For you to give it. Just 1 minute. I'll just give you 1 minute, one question, and that's it. Okay, not a problem. Milayo ako masan riungut na tip kanungan tip yo iba namang ni ngau iba namang bin le lang ru intre ban le ti sa kale tingila yo hi katu kani kala yo ki rang ba jongi ki bana sa operselong semulai kala yo ti matani le biang pat skoi per jaka taris pola kra stir ngini po HDFC Bank ni nomor kani gadi initiative jong HDFC digital lang bat ka Reliance Trends ti piste ru monu bala ban yo mo perlok ay chalo. Alright, kani gadi tang kajing sedang jong kajing ai ki giveaway bet ki way kabubun mentandang asisu iba compare ari kena sini dah saya Abiang. nah nang sino Mulai sender biang. entah dia tu sino takila atas kena ni ni wan sender maring video ini kena lah bye enang kamai sikit ya tu bro di sender seliknya po itu kerteng ke Zion something Zion photography ke bagi sender hang ni apo khandai lat kat ki bakwa ye kedor sai kan ni batki nga subu ka ID ni nendai babun ba ni ki gift voucher bangi ngandang ai nang ni giveaway na ka channel jonga senang i page ni subscribe thar kom no sano kom ni Selaya tebak thank you big fan ngaru big fan trong jong big fan video I have Ibu hai ke?
Ada. Abis keluar nama Mario lap selap tila sakale. Let's go. Laimu. We are here in the Layum Crack. Let's find somebody menu bala ban jubab menta ban ai gini ki gift ki jonge. Let's do this. Cerita kan ni itu kalau ada sini sih. Di sini utam dah kau. Ini apa kenewan gitu. Ini, oh kita. Di kene. Bentar balik kain oh ya bawa damang la lelut bro kai sayo lu damang kai sayo ada ni video teng chile kai itu shu jubang belum video kan Kamu film ya? Kau open boleh film ya? Ada film tak? Kayak kita ni refreshment. Ilai bang, nanti ini lekak kita ginai refreshment. Ya kan? Ya, mana refreshment? Lekak ya kan? Lekak. Em training video mah. Okay, kan only photos. Tang dulu. No video. Tinggi sender lah kan minta dia. At least when kita pakai kita produk sih. Toh, okay, gini produk ini badan ni kan, jadi boleh kita macam ya kan dua yang ha, kemudian kita kuat sebenarnya dia produk ni, kita tunjuk. Kini saya kini try show, kini try lalu. Oleh, lovely, mana? Ha, okay. Yes, sir. Katay, kali jingking, ikat kay guru jingking kay guru. Doon na ka push na. Jingkali ka day hakas na uyo ba day daw day bridge ka na. Ito ba stay? Ay. Siya mo na masyador. Amo, just one. Ay yang itu jumpa. Kita tu lagi ini so, ini coklat sejak dari baca. Kani ini kau ini kiwa, bagi orang kadi kau ini kiwa belum kau penis lebih Indonesia. Ada ni berjelas ni kawan ini betul. Napawar je na jan nauki. Jangan cakap itu. I have to macam. Kita nak lebih lagi ni oh, fikir fikir atau orang itu dan lebih ni 1 month sebentar hari. Oh, jadi cuma? Ya. Ya. Dia minta apa? Dapat kopi yang tak boleh jual masih. Boleh masuk apa ini kedua kopi. You eat about refreshment. Tu refreshment deh. Tu api mau sehingga sepatutnya. Alright, kita besar kita kalau maaf yang sebelumnya aku buat video. Dia nak kita perlu kusini kita dalam sak ini dan sekumba patli yang ini lebih kuat laban ya vel ini. Tama kasu kalakut tingsa Nasi aku ipat kepor, ipat kijaj jing lekai le competition di contest firu fila job ikut gini kijaj. Din rei mentah fila bandai ban visit ya ka Reliance Digital ni pom marbahap opinion ki offers repair kita hi bobo ni dapat mega prizes harga day but scholarships but kiwe. Kamu dah tengok atre nomor kamu ni Mary Yes, Itu pisang.
Alright, ngilai dap kani ka competition ni contest sang ni. Te ngilai yo kumba khat arngut i mat kinong job brokat ki dan ni staff ni brokat ki bala ya participate bobun bahang ni. Te bat senang follow ngan nang le bun mai ni giveaway ki banang le ni syahmat. La kalong ki mar ki mata ni ki jimbam jindi bat ki we subscribe se comment ki semua kumno lor kani. Tapi kau mani kendu yang ngaru ngan sadon skillin di kisungkin ki bangin le competition ngin ya le interview bat ki lebih kuat. Mesti share mati di video. Please one. Tapi kau anong you? Pak Opar kan apa SDFC. Yes. Apa HDFC ru kelaban wan apa what do you call apa marbahab jog ka visualize digital kelaban wan. No perlu. Insyaallah. It's giveaway time! Let's play a game, Whispers of the Hills. Guess the correct answer and win a gift voucher worth 1,000 rupees from Realize Digital. Let's see who's the lucky person. Kiang Nong Ba, Kita uang lah. Nong Riat Turun Baik. Nongkrong kang Murat terbang untuk kami saya. Kiang Nong Ba. Shad Bidding Club. Lu macam. Now you can stand a chance to win prizes worth 30 crores only at Reliance Digital cars, bikes and over 600 electronic gadgets. And wait, if you are a student, buy any laptop and you could win a scholarship worth 1 crore. Offer valid from 31st May to 31st August. Download no e kape zap jok HDFC but access no e Expressway nam daki offers prepare page ke HDFC. Minta. See you in the next video.